2 June 2025 nihla lang kontanga le minute ko vele hen Pakistan gamsunga Islamabad munakun sector G13 CCTV camera a kimudo ay chilim hi nasata in international media en ahung viral in nehi Pakistan gamsunga nunga Amelhoi ta mimin thangta kumsom le kumsigi sana yousaf kitinuhi Pakistan gamsunga Islamabad munakun chengen hi chinihla ajon sana chu inina umin anuhi bazara thilka choba ading hen achi enehi ainu wa kona bazar ana ijijon anu jongjon amin ge no cho kampun hiti chon hon sa hena koyen ada hla enehi le ada hla zochon ainu wa CCTV camera uma kona hung kimudo hijilim hi hijab salpa hi ain mai wa hula hi kontaka thumlang ki sel cho hi tan amalung gela hi hichla ena kona mi ahung po do tengle ahung po do ko a lut ding ti lunggel cho hi en Itia sana anu apo do zochun get ko la kha pon ama jong chen akisu e tien hi ti chun a in sungwen analut ta na hi chipena anu bazara a chipena sana chu ina chang sia hi pon ani nu latifa jong a umi na hi chipesal pa jong in sung alu na chun sana ani nu to ong ki to han tan ani nu ko ma chun sana hoya ma ham tien adong ina hi le ani nu jong chun in chung lang ina umi tien a sei pi pai jing ina hi amalung gela chen hichapasal pa ma sa pang hi je chen sana cho loi ho khat to ham tia akimu pi gu nam tia cho gela hita cho sei pi che hin pasal pa jong cho che to bin room khat apha chen apam langa kon chen sana cho ga ko tan hita sana to hong ki mu hon minute khat jawa kon chen ahung ki na hon ta na hi alang khana sana ani nu jong chen hichape don ta chen glass khat hin tui so in ahung pa jo aga tun pi tan ada thapai kit tan sana jong chen hichapa ko ma chen all pau dom dom ep le tui hu donin lang to win lang all tai khoding he tin asijin hichitai lo chun hichin sunga hen I macha bol hen thilsim cha bol hen aji chu muntina hi CCTV camera uma he tin asei pi ene hi sana in jong pasal pa koma hitia asei zo scan iza zo homa chun hichiruma kon chun pistor hi ni ve hi ahung geng tan ni ve hungin chu ani nu chun a hin jatan ahin za za chana ma jong alung adongin a hlai phe ni ti chun room sung chaga ve ta na hele sana cho thisan pot da edu ehin ano umtan akoma chun pasal pa chun pistol ani ki choyin sana a phone jong chu ani ki choyin ni ti chun ana ding in hi ani nu jong cho alung adongin pasal pa jong chun ani nu cho pistol in adoyin asu ki chain hita su ki cha na chun ani nu rim cha sei ngampon pasal pa jong thip be chan ahung jam do ki ta na hi hijila in sung hen lang a in vela CCTV camera ho ke koi a hi je hen hijipa ahung jam do pe jong hi CCTV camera in mu thien a umi na hi hijipa salpa chun sana yousaf a op don hi ni ve hi aka pe hen pha chom kha jo chun mi jong he ahung dim tan anu jong ahung hlung tan hi ti chun ambulance a ko win lo in langa zen ding in a pui ta win a hi le avai ge ta win lo in a hlun masangun sana yousaf chu a thi ta na hi sana yousaf le hichapa chun ep ki het gilna nei hon ham alowa le doma khat hi hon ham ep to na ham a in chan ge ya aga tha jing na thei chu hichikeu chu hilowin Pakistan gamsunga sana yousaf a thi zo chun mi phabe pi hen sana yousaf a thi na chunga ki pa thu jong hi social media hen ana sei ki no win nei chule hichipa salpa chun sana a phone songa chu ep mong mong ma sana ahung tha a phone akila a hi ta chu zam jingam I het na dewin azon chan ana vewiti sana yousaf hi Pakistan gama ko na hi en ama hi social media active ta khat cha na hi en TikTok nga 1.8 million followers lang hi ana nein Insta langa hi lak group lang followers hi ana nei kinen ama han abol thu pi pen hi skincare ailole anne na ailole alam na alasa ana ailole promote video ho hi ana bol ji na hi sana yousaf hi Amelhoi na ba na hen social media aha active ki le a he azong atamin angai sang azong atamin chule numi hi na zala ade cha jong hi dim se jeng ding ta san au mi nahi और वो वाला सीन नहीं है हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते हम लोग बहुत चिल है sana apa hi Sayyid Yusuf Hassan a hi en Pakistan chitral mun ko na women government na tongkhat a hi en hi sana anu hi in nga mai mai a hi en in nga mai mai a hi na banin social media a chanu video ho cha vejin a support le jing ji nei sana yousaf anewa ko na alung tup khat chu
doctor hi di atha anomin ning kuma chun 12 fi azo bi mi nei sana yousafin so pi pasal khat ni aneyen pasal pa hi kum som la kum nga bi mahinalaizin ama hi apa na lang munin apa komin a umi nei sana so bi pa le apa hi apa na to na lang munin a hanin sana le anu hi Islamabad munahin a hanin nei hiti chun hin kho hi a hin mangovin ha ni chan chu sana a hin kho rong chan hle jingin num ta chun hin kho a hin mangin a hi le ni khat hi aya kang ma chun message khat ni ahung ta ne hi chi message hung a hin thot pa hi cha ko na cha amani ki ka hi hung ki pan chu a hi ta ne hi chi pasal pa min hi Umar haya na hin kum som la kum ko be bo cha hin alaizin sana to amani ki ka ai pi ki het gil na ma hamti I het na dingovin Umar background ana veo hi ti Umar haya ni hi a u chalawa neu pen hi en anu hi kumni masanga thi chu hi tan apa hi te hle jeng tan government na tong khat na hi en ate awal ta ji chun a pension sa tawin tu en pension sum hi a kisan sa ovin hi ti chun in ho hi a hin mangawin hi Umar jong hi social media active ta khat chu ne hi en ama hen ata hen ep thil si jong chu bolom di pon hi jong le apa sum san ho a chun ama hen iPhone khat jong he ne ki choin chu ti lovin gari khat jong hi anaki la do tan ama hen TikTok channel khat jang hi aki honin nunga numi ho hi aki tiam ji na ki ko jin TikTok video ding ana sim PG na hi Umar hayat hi Pakistan kamsung Faisalabad district sunga Zaranwala munakhun a umi na hi hijilai kamsunga mi hausa hotel ailawaile amun muna thil hoi ta ta ho achun ama hin TikTok video hoi ana sim jin te ka ana hi che video anung langa luxury car jong hi ama a in aki se yin hi hichipa mi hi ne hi mi khaw sa ta khat chu ne hi en ani agovin atolo wanga hen amun mana mi thil mi lo ho chu a hoi a phajo se chu ama in video an sim kum ji in hichi ke ya he ti danin an sim jin social media hen ana zo hle jengin a khaw sa hle jengin ne hi Umar hi social media active ta khat zong ani hi ji chun ama hen numi ho ko ma chun photographer ai la wale music hoi lang lang ho ipha ki sei jin hi ti chun numi ho he aza za nen an ki muto pijin hi le hi tia phat ahung che che chun azon hen sana hi hin ki mudo ta na hi sana mudo phan chun a van hi le hoi asap se jingin a followers ave kinin hi le an asat le jingin ama zong hen sana hi numi dang dang banga ka mo ho thei ta lo ding he tin in geltan hi ti chun company brand ho min hun account khani aki honin sana chu a ho ta na hi hiche kaunga company brand ho a akho na ki ka sana cha alung lut lut na ding chun mi hau satain e henan ti tia agel ji chun alim ho jong chu mi gar ho po wa akila na ho a hilo le thil man tam ta ta choi na ho po chu lima chun ko yin hi ti chun sana cha ho ta na hi le sana jong chun a ven hi le brand ho a hi ho ti na gel ni ti chun ani kho pi jing in hi le ni khan hi Umar chun sana ko ma chun ki mu to ding in an seyin ahin la sana chun ananu pi po na hi hitia sana en akimu to honding anu pi lo ji chen ni khan hi Umarian sana ko ma chun ama chu brand company ho da ni naga ki seyin ke ko ma hen offer khan omin hi chi offer hi mula chu na de ding a hi e hi chi na hi chi thoa ki ho na dinga hi ki mu to anga ye khat be ki mu to theding ham tin ana seyin a hi le hi che jong chun sana en hi chi pa ko ma chun ai poye bai ki mu to thelo ding he ke ka boi je ka to ka tham ding adim se jeng je tin ana sei pn ana ki mu to pikit po na hi Umar jong chun aloi agol ho ko ma chun ichinu he ka ki mu to pinomin a hin la ama en e ki mu to pinom poye bai bai atg en aki chai sa jeng je tin jong ana sei ji na hi hiti chun pha na chi en Umar jong chu sana nunga chun angol thajeng tan ama jong chun sana ta ki mu to na theilam pi ding hi ana gung pe ne hi Umar jong chun phasi ni si chun sana cha ya kaung in message in an ho jingin ki mu to ding an sei jingin a hin la sana he an nom ji pon hi ti chun phat an chi chen a hi le Umar hen sana a hin tha zo jong hen news ho khan hen sana hi Umar so pyo he tin jong an sei ki no vin hi hitia ki sei wang hen amani ki ka ki he na neu cha jong o pon ki ngai lut na ki lung sit na jong hi a pon hi sana hi mi ki ta ta hi na ba na hen mi phata khat zong ne hi in chule ama hi numei ching ta khat zong chu hi in social media hi ta active le jeng wanga hen aya ka nga hen pasal a ho wa he adim se jengin a
ahin la ama in a her kha lo mi aga ama ho nom lo ji chun hiti chun an ho da ji in a hele tua umar chun company ho brand ho mina an ho kha ji chun ama jong an ho pi in hele hitia ki mu to pi dinga ana sei jeng ana ko jeng ji chun ama in jong thu tai non la pon hiti chun ana che ji pon ana ki mu to pi ji pon hi sana in umar akimu to pi ji lo athu se ho iza ana gya ji lo ji chun umar hi alung a hangin umar jong jon pha si ni si a sana a video ho ana vet ji chun ama in jong thu cha hin kholen aile sana a in mun hi ana heta na hi me hla chu sana dinga a birthday cha na hi en a birthday dinga hen umar jong chun gift tam ta pi ha cha en hiti chun garinal ta khan hi rena ding hin akela en a namuna kon chun sana na Islamabad mun chu ana zonin hiti chun sana te in mun chan chu ana chi en hi umar jong chu che en sana te en to la ka hlung tan again wa kon chan man jong sana hi anga tan sana jong chan a ve en e la umar cha hin mutan umar amu pha chan alung adongen ai la ki mu to pi de lo chun a in ko te ko ma chun in to la kon chan kile sa ki tawin tin ana season a hi le hi cha chun umar jong in sung lut lo sana to jong ki mu to lo chun a in pam wa kon chan ana kile ki ta na hi te ana kile hi gel le chun nanga ki chan le chun na lung gela I pi om dem hi cha chun umar alung ana en hi chi na cho ana tha ham jong sei the a hi pu na hi hiti chun sana yousaf in jong a birthday chu aloi agol ho hit among of a birthday man now video chu a hin post tan a hi le hi cha hin post umar in a hin mutan amu pha jaman jong sana ko ma chun kin ngai lu na zala mun gam thata ko na ki honga birthday gift ki hung pi a don jong nei ton poye kila jong na kila poye tien a season hi cha ko na chu umar chun sana chu tha ding lung geli anei chu anei ta na hi hiti chun pha na che en tu hla det tu ni kho chun umar jong chu sana te na ana che en ain mai wa hulahon ani ki selen ain wa ko na mi hung po do ding ananga ta na hi ni hla lang hen sana nu chu bazara che ding ahung po do tan hi cha hung po do chun ain ge no cha kam ta pon a hi le anu po do zo chun umar jong chu gamla ko chun ahung po do ni ti chun sana ten sung chun alut ta na hi le sana ni nu to hung ki to han tan sana ni nu chun umar amu chun alim avet le chapang asa to sana loi ho hin te tia ana gial ji chun ama jong chun sana na cha sei pi in a sei pi pha chom khat zo chun pistol gin he en jatan hi cha chun sana chu umar chun ana that ta na hi umar in sana tha zo chun a phone cha kela in hi ti chun ina kon chun ahung jam do tan umar jong hi chini kho a sana that gun se dinga hung hi je chun pistol hin ki chayin hi ti chun sana chunga chun pistol changni hi a hla do en a tha zo chun a man zo a phone kela in ahung jam do ta na hi umar azam do chom khat zo a hin amon jong police ho ko ma hin report a pitawin aile police ho jong chun cctv camera cha avewin umar avon kya athuka color ho chu aji do win hiti chun muntina cctv camera hoi avewin muntina sa pai ho cho khatan sa ovin aile nikhat sung 20 hours zo a hin umar chu police ho in man tawin a hi police on jong umar ama zo wa chun umar ko ma chun pistol khat le sana a phone cha no omin amon tu a he a pistol chu hoya la ham ti chu khulai ta o hi en umar in a seina chun keini ka ki ho hon na ai lo le ka cha hon ka da ta hon thil zo se ka dilit nom je na ka kila a he tin ana se jin a hi sana a thi zo wa chun Pakistan gam sunga mi phapi pi hen social media a hen sana a thi akipa thu ana post ovin a hi hi chui pidinga a post hom ma hon a seina wa chun nume ki ti hi social media a he ki ha post loading social media a he ki ha chip loading he tin a se win a hi aji chu nume ki ti hi ahung viral a hi le min a hin he na hi le mi tam ta pin a hin mu a hi le mi za khat ina mon a chu mi za khat la mi khat mi ni be en ana dei cha ding ana vet lel thei chu ne hi en tua sana chu mi hi za la umar chun ana dei che en iza ve ki mu to pi de na ti wanga ana hi thelo je chun alung ana pe se jengin sana chun thi na hi ana tu lo en ana tha lo en hi loite ho sana chun umar chu gift tha honga chun phaten ana welcome hen lang phaten a gift pi ding ho ana kila hen lang hele hita bang jong hi so lo mai thei chu hi en a hin la hi cha jong ana ton da jing ji chun umar ding jong iga agela hele na lung se khat na de khat na ga howa
ama nu in iza selo ta na hin bolding chu ichana na ding hitam na hi chi na chu umar jong chan sana chu ana tha chop jing chu ana hi in hi tuni thu simuwa hi chi te ni ki tha to na ki hil na thei tam ta pi jong hi mu do thei na omin chule nimi ho dinga jong chi thei na ding tam ta pi hi mu do thei na omin hi hi chan hin sana athi dan isei naw aki chai tan video azona chan hin vela in ngai zo sin abon chaw chun ki pa thu kan sein video tha hong ki taka sin ananga jingoi te